hari abantu bameze nk'abantu baba mu isi ya bonyine batigeze babana n'abantu, batazi ko ubuzima hanze aha buryana, batazi ko ubuzima hanze aha bubabaje. Ariko hari ibintu tugiye kumenya kandi tukabimenya, cyangwa iki kiganiro kikazagera ahantu kure, by'umwihariko mu bakire. Urebye ahanini ni mu bakire. Hari ibintu udakwiye gutunga iwawe mu nzu, hari ibintu ushobora kuzatunga iwawe mu nzu bikakuzanira imivumo kandi bitari ngombwa. Reka nkubwire ahantu duhera, tambuka. Yamwumva ati nimumushyire ya njerekani, afite injerekani, kubona igihumbi cyo kugura indi ni danje, ariko iwawe ubitse injerekani zavuyemo irangi wubaka inzu, ubitse amajerekani nk'icumi, kandi ubwo wayagurisha uri umukire. Cyokora waba uri umutindi w'umukire ni ukuri. Muzi ko hari n'abakire bagurisha inkweto, na ba bantu batambuka bakeneye inkweto. Mbega ubutindi we, wagiye se basi.